Agi ti sarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tayrogi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Ni Maricar, kan dagiti ipes. Inayaban ni Maricar ti kaayayam na ani Ben, mapandaag pasyar iji balayda, ta ipakita na di kabarbaro aginatang ti inana, nga ay ayam. Nabayagan atar tarigagaya ni Ben, ti makapasyar iji balay da Maricar. Naragsakda anapan iji balay da Maricar. Kat. Ben, nakita mo to'y ay ayam ko paglutuan? Ay, nagpintas day tangay ayam mo, Maricar. Anya day ta? Adamot agkarkarayam dita sakam. Ha? Ay, ala, ipas! Nagdakkel nga ipas! Ada ipos diti balayo? Mabuta nga kiti ipas! Ay? Kabutan ko dayta! Maricar, anya ti mapaspasamak dita? Mami! Anda nakita ni Ben nga ipas! Nagdakkel! Anya? Adamat kaya may ipas diti balay tayo, Mami! Agawid kan, Ben? Uwin, Maricar. Saan tapay ang nagmerienda? Ang mga nodan tumanon dyan nakita nga ipos. Agsuplikan to nga rod, ah! Saanan? Adumad gayam ti ipos dito'y balayo. Oh, ayan nan ngay ni Ben. Agmerienda tayo kuman. Nagawidan, Mami! Apay. Mabutang iti ipas! Ay, no apay mat ngamin nga daipos dito'y balay. Wan nga rod, Mami! Ita lang nga amok nga dagayam ipos dito'y balay tayo. Naggapuan data dagita. Nagaduti makan diti kusina, mangantan. Nalipatan dagi na luban dagiti na sobrada amakan. Isang ipusantan. May ibus namin kat nagadaw. Basta mangantan. Imbag lakit din. Tay makarta dito ay abalay. Ado gayam ti makan dito. Kunang kanta. Asan ama nagdaldalos dagiti bumalay dito? Isa mayat kagyan dito. Kayat ko dito. Noal daw. Iti cabinet ta. Ngaglamang. Apa nga dito yung cabinet? Wana. Tasaan ang madaldalusan? Di mo ka di makita. Nga kakaiwara. Dagiti gamgamit da dito. Wan nga rod. Nakataptapok pa. Kayat ko dagiti tapok. Nakakita tan iti pagyanan ta. Aginggat enggana. Mami, aping aglutluto kay iti ado. O may agbakasyon dito'y balay ni Lolom. Talaga, Mami? Wan anak, iso nga umay naktulungan nga agluto. Inakpay ko mamaki ay ayam kin ni Ben. Ayabam laangan dito'y balay ni Ben. Di namat kayat, Mami. Mabutang ngamin iti ipas. Napanan ni Maricar. Napanaki ay ayam tatang. Sumot lagay ang mati maray at agaw kalpasan anangan. Agawid tumot lang day dyan ton madamdama. Alamangan kayo pa tatang. Na nabsuga kaon. Kalubam dagita na bati ang makanta kanin tayo tumanain. Mano ay ang aldaw yu dito ay tatang. Makabulan siguro. Ay na, maragsakan lakit din ni Maricar nga imay kayo nagbakasyon, tatang. Awanan ti ipas iti balay mi, Ben. Jak mamati. Awan atalagan. Isu nga umay ka. Jak kayat. Aping ngamin nakabutang mo dagiti ipas kat nagbabasit mat. Uri pa'y nagbabasit. Ngam nagrurugit. Ha? Kaya ayaw na dagiti narugit a lugar na pagyanan. Kayat mo asawan? Narugit di balay mi? Kwa? Aglilinis kayo ka di balayo? Naskan nga aglinis kayo. Tapno saan nga umado ti ipos. Pudno ka di nga agnad kayo diti balay mi iti lasod ti makabulan, lolo? Wen, abog. Panagkunak, mayat ta agbakasyon dito'y balayaw.
Wen Lolo, naglaing ni mami nga agluto. Isumat ti kunak. Rabi imanan. Sige, apok. Inka maturo kay. Good night, Lolo. Good night, apok. Nakaturog ta aminan. Nagmayat taray-taray. Papanang, orayan na ka. Shhh, di ka na tagari. Tapay! Jay, ubing to'y nakaturog. Ano ti aramita mo kankwana? Awan, magnaaklang iti abay na tamapa na kaya kusina. Sige, aginayat ka. Wan, dakanag mo. Apay ang nagpukaw ka, Maricar. Ada nga mi nakita ka nagdadakkel nga ipas, mami. Nagnaday ti abay ko. Anya? Kuna ni Ben anarugit ka no dagi jay. Pudno ka di? Ay uwan, anak ko. Apay ngay. Immadumot ten ti ipas dito balay tayo, mami. Ibagbagan sa amot ni Maricar analaingak nga agluto, tatang. Isu nga rob ti kanayong nga ibaga na kanya. Ramanan nyo man nga ro daytoy linutok a sopas. Paborito ti sopas. Ramanan taman, apok. Napudot pa'y, Lolo. Ay, kasla na imas, Day, anya nga day taon. Ha? Anya day ta, Lolo? Ito'y nailaok iti sopas kaw. Ha? Ew! Ipas! Day, unyag paisaw. Kasano anapan dayta nga ipos dita? Ay, agdalos kayo man dito'y balaya. Tanay, dayto'y nailaok iti sopas kaw, ti pamanagnag, anarugit dayto'y balayaw. Makapaladingit ta talaga. Timo sa iji may isa kaduata. Basol lang. Apay nga min alimag to iji napudot na sopas. Awanin ka kaduata. Sana balik. Ato tayo pa'y man. Ngam close ko nga min ni Babag. Nagsakit para kanya. Isungain ton maminsan. Naskan nga ganag ta. Maricar, Apay, mami. kumbinsido ako nga adu ti ipos dito balay tayo. Iso nga itapay laeng, aksyonan tan, anak ko. Anya taramidan tayo ngay. Kan, apay day tayo gamyo awalis. Rugyan tan ti agdalos. Ha? Wen, ala, ingka mangala iti pagdalos mo. Anya ngay ti alaak, mami. Mangala ka iti punas anabasa, ken namaga. Wan, mami. Sige, linisan ta amin asuli daytoy balay. Apay asan ka mabalin na makiayayam itangal daw? Agdaldalos kami ngamin kan ni mamik. Ay, kasta ka di? Ado kanon a talaga ti ipas ije balay mi. Nasayat no aglinis kayo. Tapno pumanaw dagiti ipes. Intun pumanaw da. Mabalin kanton nga umay ije balay. Una, umayak to. O anya, nabannog kan anak ko? Wan nga rod, mami. O sige, aginanata pa'y nga rod. Ituloy tanto ti agdalos inton madamdama. Ay, wan, mami. Nakita kong di pagit itlugan dagiti ipes. Sa dino? Ijay nasip nga't apasit ti kabinet. Nagado. Anya tinaramid mo, anak ko? Winalis kon Pinunasak pa yan. O sige, kanayon tangarod adalusan dita apaset. Tapno pumanaw dagita nga ipes. Wan, mami. Ken uray di kwartom agdalos ka mat. Wan, mami. Kan uray ije kwarto ni Lolo. Dalusak mat. Maulaw ako. Di akon makaangin siya. Ang kakapsota. Lininisan namin asuli dito'y balay. Sa dino kay itantipaglamangan tayo. Awanan
ko apag tungtungtungan ti agina. Akanayon da kanon nga agdalos. No kasta, pumanaw tayo dito eh. Wan, mangkita tayo itinarugit abalay, apagakaran tayo. Agawid kan, Ben? Wen, malam nga minan. Ang mga nubirbiro kanda kong dagiti naganak ko. Adda ka din nakitam nga ipos dito'y balay mi? Awan mat. Panagkunak. Pimanaw dan. Tanalinisan ti balayo. Oo, saan ka di ngayon bagakin ka? Naglinis kami kan ni Mami. Kanayon kami ang aglinis. No kasta. Kanayon nakmutan nga umay makiayayam dito'y balayo. Awanen ti makita da Maricar nga ipes iti balayda ubing. Gapo takanayonan ti panagdalos da. Katsipod idin saanen amalipatan ni Maricar ti agdalos nga oray pay saan nga ibilin ti inana. Tatikayat na kanayon anadalos ti balayda. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti may sapay asarsarita tayo nga insurat ni Elena Nodo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.